ተመስገን ካለና እግዚአብሔር ነው ብሎና ሃሌሉያ ርስናልና ብለን بتأكّخ بمحرتك دقيفك نابز بيت متيلهم وتبارك بلينا هاليلويا تمسكن يسوع هاليلويا تمسكن عبيخ جابير محرتك يتودأن هاليلويا تمسكن يسوع تمسكن يسوع عبيخ جابير هاليلويا أي بحيلين أي بخلتين بتأكّخ جابير بمحرتك جابير هاليلويا يس كبخازتل علي جابير هاليلويا السمس فقده السمس كفتخ عطو زي كده السمس عطو دما كخفتو زي كده نجر كله عم ايدو زخونه املاخه هاليلويا السو سلازي فقده لنا ينابس زلنا حدوكا كابنا እግዚአብሔር ፍልጠት ወጻይ ክንቀሳቀስ አይከል ፍጥረት ዘበለ ሁሉ ኣብ ትሕቲ እግዚአብሔር ይንቀሳቀስ ጸጋኻዩ እግዚአብሔር ተመስገን ክንብለና ሃሌሉያ ደግፍካኒ ኻ እግዚአብሔር ተመስገን أرتعكني خاك جابير تمسكن هاليلويا عبد خاميت أتوابل كني خامو تمسكن كنولينا هاليلويا دقيف كني خرديق خاني خاك جابير يا صاحبي خاك جابير تمسكن أبي خاك جابير تمسكن هاليلويا كبرنا عخاك جابير أي بحيلين أي بخلتين هاليلويا قويتا سلازدلخو يكونن قويتا هاليلويا كمت سلازدلخو كمت سلاز فقد كترة يكونن قويتا هاليلويا يس كابدي فلتوق كابتس على إذا حسب اللين لعلي جابير بدمو خليلو هاليلويا نفس بيتا متقين هالو يبارا أبونا مسكنك لنا هاليلويا عبيخك جابير هاليلويا تأكّخايو جابير تمسكن يس تمحرتك هايو هاليلويا كم محرتك استلع عليو جابير هاليلويا بزد الله دوم بالي كبخاي كونن قويتا هاليلويا تقوم بالي كبخاي كونن كايو جابير زنبرون أبرا كله بمحرت كايو قويتا هاليلويا يس تأمنوا هاليلويا كبانا زخونا نقر يلا نعمت سيلو هاليلويا بسهل خات خللا يس زعمت زندات ودئي كن ملسي لنا نتزحلف عمتنا نذكر زحلفة معلتاتنا نذكرها تردي إننا ما انتخنا مسكن زحلفة كيزياتاتنا نمسكن نذكرها ادخل دكم زبرت عنا ادخل ودق زتنسأنا هاليلويا اتبت أمرات زقرمنا اتب محرته زقرمنا جابير أبز عمت زي كبخايو جابير هاليلويا يس تمسكن يسوس يس رديء كاني خاك جابير تمسكن منو هاليلويا أبو أداوي مسنا يلبينا بخيال على اللخو هاليلويا يس كبايا يكونن كبخايو قويتا هاليلويا أبو تمسكن
يأمن الله قويتا هاليلويا كابا يسوع بمحرت كايو بتسقى خايو قويتا هاليلويا يسوع هاليلويا ادخل جنة زردعنا هاليلويا هاليلويا يتقاسى نباقع خمس قاسين كمو أبز عمت ملء زقاسين ناق جابير كابانا حانت نقر كوخي قدله جابير بنقر كله سلاز بارخنا هاليلويا بسرح بتعنا كوتا بغلو نقر زبارخنا أملاخ جابير عبي يخون هاليلويا سلاز فقد كايو جابير هاليلويا يس ناتكا محرتي وجابير هاليلويا ناتكا رديئتي وجابير هاليلويا يس تأمنوا مسوأ تسوء له جابير هاليلويا بيتي رديء خاك جابير رديء كاني خاك جابير هاليلويا أبرتع كاني خاك جابير هاليلويا سألائي قبل علي إلى الكبل سلزي قدف كان جابير تبارك بلوا هاليلويا كندكم زبرت عنا منفس قدوس هاليلويا عجوخم زبلنا عجوخي زبلنا جابير هاليلويا يس مستوعنا يوز سمعنا هاليلويا هاليلويا أنا ملاقسي خمسيلو سخاتكم سينو خفائي حسبكم وجابير قنا أنت يقبروا له تصبوا أي قبروا له هاليلويا يس سيد أنو خفوق نجر حسيبوا كخون خالي سيد أن ببزح نجر تفتاتين الناك خون خالي بتأنا بدك أنا بنابرا بسرحنا تفتاتين الناك خون خالي كنك جابير كاب زبلنا يقودلنا هاليلويا جابير كاب تيزا حنت أسألنا قنا يقودلنا هاليلويا يس سبدا محلينا يا هاليلويا بتزفسس دم حلينا يا هاليلويا يس عمثاتنا بملؤن هاليلويا معلتاتنا ليتاتنا كلن هاليلويا أنا خبر نسمك يا خونك جابير هاليلويا يس زمك حلو يا بالليل زمنو حيلن قلت زمن يا بالليل هاليلويا بحيل خاي قويدا بزقا خاي قويدا هاليلويا دقف كاني خاك جابير تمسك ردي كاني خاك جابير تمسك هاليلويا تمسكن يسوع تمسكن ويدك جابير تمسكنك كاللو خويتا هاليلويا أبو تبارك هاليلويا أبو تمسكن منفس قدوس هاليلويا أبرتع كاني خاتمسكن أساقير كاني خاتمسكن حيل كاني خاتمسكن أشليت كالي خاتمسكن بدمك حلي كاني خاتمسكن هاليلويا يس كبرنا تدم هاليلويا كبرنا تعب جنشال هاليلويا على التاج أبش أبا يخون له هاليلويا يس هاليلويا تمسكن يسوع مسكن كالله هاليلويا يس ناتي حيلي سلازي إلا بنيتي هيوت جابير بحيلي زقبر كون جر سلازي إلا منفس قدوس
كله خبخاي هاليلويا كله بأخاس لزخون اللي هاليلويا كله بأخاس لزتسبق اللي يسوع هاليلويا thank you Lord هاليلويا تمسكن يسوع عمي خاكش أبير تمسكن عمي خاكش أبير تبارك هاليلويا هاليلويا بدخامي جن مكحل خو قويتا هاليلويا بس أجا خاجن مكحل خو هاليلويا يس هاليلويا تزرد عن منفس قدوس هالني هاليلويا يس كودق زي قد فن منفس قدوس هالني هاليلويا تدم جنشل هالني هاليلويا بأخاجن مكحل خو منفس قدوس هاليلويا يس تنزرد أخان معلتات كن مكحل خو قويتا هاليلويا يس بتن برتع أخان معلتات قويتا بتن قويتاي لخص وعك خلو خود مسأخين معلتات كن مكحل خو قويتا هاليلويا يس بيني هيكون كون هاليلويا بيني هيكون كون هاليلويا يس اللوني هاليلويا قواسا لني هاليلويا እግዚአብሔር አለው ሃሌሉያ አማዓልታተይ ኩሉ አሎኒ ሃሌሉያ ዘሐሊ አሎኒ ሃሌሉያ ዝርህርህ አሎኒ ሃሌሉያ የስ በይኔ አይኮንኩን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ምሳዮ ሃሌሉያ ካመንዳዬ ዝፈርህ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ምሳዬ ኸሞ ሃሌሉያ ተመስገን እግዚአብሔር አብይ ኸሞ ተመስገን ሃሌሉያ የስ ነፍሰይ ከተንደልህ ስለዚህ ዘይገደፍካያ እግዚአብሔር ሃሌሉያ سنكل كبل سلزي قدف كان እግዚአብሔር هاليلويا يس بنجر كله سلزي حجز كان قويتا تمسكن سلزي استوعلو እግዚአብሔር هاليلويا سلزي تفلت انو እግዚአብሔር سلزي بحيلي زمسلنو እግዚአብሔር هاليلويا مسكنك الله قويتا هاليلويا بارخك الله قويتا رديء كاني خايسوس حجيز كاني خايسوس هاليلويا نفس قدوس تبارك تمسكن يسوع هاليلويا تمسكن يسوع عميقا يس نسخايخ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ጽቃዓሉ እንባይ ንስኻይኻ ሃሌሉያ ማዕቆብዬ ንስኻይኻ እግዚአብሔር ሃሌሉያ በአኻ ግን መካሐለኹ ሃሌሉያ በትመድሓንዬ ሃሌሉያ መስገነካ ኣለኹ ሃሌሉያ የስ ሃሌሉያ ነገረይ ኩሉ ጽበቕካ እግዚአብሔር خمينا برتعز غيرك እግዚአብሔር تمسكن هاليلويا تبارك يسوع هاليلويا تمسكن يسوع كبر اسمك يخون هاليلويا Thank you Jesus hallelujah Hallelujah. We're just going to praise this God. Hallelujah. We're just going to ask for the Holy Spirit to come and to just touch our hearts, touch our souls. Hallelujah. Hallelujah. We're going to call on the name of Jesus. Hallelujah. The King of Kings that lives and sits at the right hand of the Father. Hallelujah. He is, that was, He is, and He will be forever and ever. He is King. Hallelujah. He is Lord of Lords. Hallelujah. Holy Spirit, we just ask, Lord, that you descend upon us. Hallelujah. 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 We're just going to ask the Holy Spirit to come down and to fill each heart. Hallelujah. To revive each soul. Hallelujah.
Rest on us. Come rest on us. As the Spirit was moving over the waters, Spirit come move over us. Come rest on us. Come rest on. Come down. So come down. Spirit, when you move, you make my heart pound. When you feel the hallelujah, you're here. Oh, I'm hearing, I know you will feel me. Come down. Spirit, when you move, you make my heart pound. When you feel the room, you're hearing, I know you will feel me. I'm hearing, I know you will feel hallelujah. Hallelujah, Jesus. We give you all the glory. Oh, hallelujah. Spirit was moving over the waters. Spirit, come move over us. Oh, come rest on us. Come rest on us. As the Spirit was moving over the waters, Spirit, come move over us. Oh, come rest on us. Come rest on us. So calm down. Spirit, when you move, you make my heart pound. When you feel the room, you're hearing, I know you are moving. I'm hearing, I know you will feel me. Calm down. Spirit, when you move, you make my heart pound. When you feel the room, you're hearing, I know you're moving. I'm hearing, I know you'll feel me. Oh, you will feel me. Oh, you will feel me. We ask you, Lord, Holy Spirit. Come and do it again. Oh, open up the gates, let heaven on in. Come rest on us. Come rest on us. As you come and do it again. Open up the gates, let heaven on in. Come rest on us. Come rest on us. So calm down. Spirit, when you move, you make my heart pound. When you feel the room, you're hearing, I know you're moving. I'm hearing, I know you're oh, calm down. Spirit, when you move, you make my heart pound. When you feel the room, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. I'm hearing, I know you feel me. Hallelujah. Holy Spirit of the living God, Jesus. Move in the room. Like the day of Pentecost. Move in the room. Hallelujah. 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 Give the Lord a praise. Hallelujah. 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 We're still going to worship Him. Hallelujah. We're going to jump for the Lord. Hallelujah. We're going to dance for the Lord. Hallelujah. In this season of thankfulness, as we remember the birth of Jesus, the Lamb of the Lord that came into this world so that it might redeem the whole world unto Himself, the Father. Hallelujah. We will remember that and we will be fully praising Him. Hallelujah. Jumping for Him. Praising Him. Hallelujah. With all our might. Hallelujah.
Thank you, Jesus. We're going to say, thank you, Lord. Hallelujah. 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 Come on, everyone together. Wanting into the night, wanting a place to hide this weary soul. This vagabonds, hallelujah. And I try with all my might, but I can't swim in the fight. I'm slowly drifting, a vagabond. Just when I ran out of road, I met a man I didn't know, and he told me that I was not alone. He picked me up, he turned me around, he placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart, he changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Hallelujah. It's not deny what I've seen. Got no choice but to believe. My doubts are burning like ashes in the wind. So long to my old friends. Burden and bitterness, you can just keep it moving. Thank you, Jesus. Welcome here, everyone together. But now till I walk the streets of gold, I'll sing about you, save my soul.
Hallelujah. Lord, we thank you, Lord, for what you did on the cross. Hallelujah. You are King, you are Lord. Hallelujah. We are here gathered to thank you, Lord, to recognize what you've done, Lord, the sacrifice that you paid on the cross. You have redeemed us to the Father, Lord. By your grace, we stand here alive, Lord. For that, we give you thanks. Hallelujah. 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 And we're going to keep on thanking him. Again, we're going to sing for him. Hallelujah. Hallelujah. We give you praise. هاليلويا حج دما خنملو خوينا عن እግዚአብሔር አምላኽና ነቲ ንሕና ስራሕት ኢዱ ክንስናሲ ግና ከማና ኮይኑ ሰብ ኮይኑ ክውለድ ዘይሓፈረ ሞኻ ኣብ መብልዕ ማል ክውለድ ዘይሓፈረ ንስሌና ክብል ክቡር ዋጋ ዝኸፈለ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ይግባኦ እሞ ክብሪና ኣምላኽ ክንብል ሃሌሉያ አሜን 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 نبزة مدري مزمور ملاقتي سماع مقالح بتعوم دهاي توم أخران يمل الشوم
هللويا بنصنع منفس كنا ما ملسنا هنا من الله هللويا نبزنا لنا هنزمر ستعنكو درتي بلون مسحي محرتك سيلك علوهات قالتاي أخلون أباي زلوكا زحلف أيكونن مسحي سهلخا أي عاقبني دجاجي من تمسكن كوها تمسكن كوها تمسكن كوها تمسكن كوها تمسكن كوها تمسكن
حوس موسيقى طبعا هاليلويا تمسكن يا بلي بابا زيك تبارك يا بلي بابا زيك العلبة يا بلي بابا زيك تودع يا بلي بابا زيك تمسكن يا بلي بابا زيك تبارك يا بلي بابا زيك العلبة يا بلي بابا زيك تودع تمسكن يا بلي بابا بزيك تبارك يا بلي بابا بزيك العلبة يا بلي بابا بزيك تودع يا بلي بابا تمسكن يا بلي بابا زيك تبارك يا بلي بابا زيك العلبة يا بلي بابا زيك تودع يا بلي بابا
ተሰብረ አርዕትካ ክሳይ ስለተሰብረ አርዕትካ ክሳይ እንዒላ ትዝምር ብእልልታ ትጭፍር ኣምሊጥና ወድያ ብተይ ትዘልል ኣምሊጥና ወድያ ኣምሊጥና ወድያ ብተይ ትዘልል ኣምሊጥና ወድያ ብሓጎስ ሓልነታ ትእውጅ ኣላ ነፍሰ ስለተሰብረ ኣርዕትካ ክሳይ ስለተሰብረ ኣርዕትካ ክሳይ እንዒላ ትዝምር ብእልልታ ትጭፍር ኣምሊጥና ወድያ ብተይ ትዘልል ኣምሊጥና ወድያ ኣምሊጥና ወድያ ብተይ ትዘልል ኣምሊጥና ወድያ ብተይ ትዘልል እልል ክብሌ እልል ክብሌ እልል ክብሌ كبرون عيد كبس شبه قراي كوينو كبرون عيد كبس مقراي كوينو ارهم متى الماس كميلو حزو تبغوا معا تحقق الميزانو تبغوا معا تحقق الميزانو بروح معا تحقق الميزانو تبغوا معا تحقق الميزانو تجالاي نفسي البحر بيسايبو كبرون عيد كبس مقراي كوينو كبروا العيد كبس مقراي كوينو اتبرهم مسمتح تلمات كميلو حزو تبغوا معا تحقق الميزانو بروح معا تحقق الميزانو تبغوا معا تحقق الميزانو بروح معا تحقق الميزانو الل كبلي الل كبلي الل كبلي صبر أرعتك كسان تسبر أرعتك كسان نعينا تزمر أنت تجيب عمري أوداك عمري أوداك بتي تزال عمري أوداك بتي تزال عمري أوداك بتي تزال عمري أوداك
نقطتاتي زغلت بسوديو أوش تكوينو سزبرني حيلي حادثو أزونيو أوش تكوينو سزبرني هاليلويا متى يبارك أنا وخلنا بعد بسلا عدنا بسلا عبا إرترا كنت قلينا أملاحنا كسابهر سلت سنبرنا كزينا مسكنا كالونا قويتها بزعبا عدنا خابزا ساعة زي أبك أنا عخا يحلفنا نهبك كالونا ناي سلام نقصتهم كا ناقيت وش كيتا بقى ادخلوا تغلق زابير سنا عخا بقى نقرنا بزعبا عدنا أفريقيا دفت أردلو بزعبا كلنا عخا يحلفنا نهبك كالونا كله مقبار تقول كله تخيل أبغى ديك على نجار بقى دي تخيلوا نجار اللي أنا موجود لهم مع أنت بقى نيدا كان عقاب كرمي خاي يحلفنا أنه بقى لنا إذا سلت كبر بقى دحوكوس دجار من نجار إدنا أبغى نحزلوا بقى نجار ملو نجار سلت كبر أما خلنا مسكين كلنا أبا كل شعب بقى كم تنتقلوا استمسكن قويتا نبارك كلنا تبارك بنيبو حق أجير كايو تلوتنا سمعها سلان بلاك كابك أنا مسكنا كالونا قويتان إذا سلت كبرنا مسكنا كالونا بيسوس آمين. Hi everyone, how's everyone reading? Good. Okay, is there anybody new here to this church that hasn't never been here? Okay, so we're all familiar with the service then. So for the service for Fridays, for Friday youth, 7:30 to 9 p.m. Saturday prayer and preach 5 p.m. And for their Tigrinya youth, it's 8:30 on Saturday, 8:30 to 10:30.
for Sundays, we have 2 programs. For the first one is 9 a.m. to 11 a.m. And the one that we're in right now is 11:30 to 1:30. Wednesday ናይ ወንጌል ስርጭት ጊዜ አለና And there's 2 new announcements. December 26th to 27th, we have fasting and prayer fasting and prayer, but you guys have to register. For December 31st, New Year's Eve, the location will be in Western Hotel in the Northeast. For kids under 16, you guys will be dropping them off here, and then they'll do their service here. And I would like to welcome the kids onto the stage right now. Okay, ብትግርኛ ክትርጉሙ ኢልኩም ኣነ ሃንሽተይ እንኳዕ ንመድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ልደት በዓል ብሰላም ኣብፅሐኩም ኩላኹም ኣብ ትደለኹም ሓድሽ ተዘይሃለኹም ኣናውንስመንት ከምቲ ናይ ድበለኩም ብዛዕባ ናይ ክስታይና ግን ናይ ወልዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት በዓል ግን ሓንቲ ጥቕስ ከንብበልኩም ሉቃስ 2 ካብ 10 ክሳብ 11 እንታይ ይብል ምስለኩም እቲ መልኣኽ ድማ እንሆሎም መድሓኒ ኣብ ዓዲ ዳዊት ተወሊዱልኩም ስለ ዘሎ ንሱ ከዓ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ንኹላኹም ንኩሉ ህዝቢ ዝኸውን ዓብይ ሓጎስ እበስረኩም ኣለኹም ሞ ኣይትፍርሑ እቲ በቃ ንኹላና ከድሕናና ዝመጽ ኢየሱስ ክርስቶስ መጸለ ሓንቲ ምክንያት እዩ ንሱ ከዓ ንዓናይ ሓንቲ ነገር ኣገዲድዎ ፍቅሩ ኣገዲድዎ እና በቃ እቲ ናይ ንጉስ የጌታዎች ጌታ ደኾነ ናይ ነገስታት ንጉስ ደኾነ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ በቃ ንዓናይ ስለ ዝመጽ ሓንሳ በቃ ብእልልታ ብጭብጨባ በቃ ንጎይታ ኣመስግንዎ كم تدبل لكم ناي December 26 27 ناي تصوم طلوت كذين لنا 25 تنانيرا تغير الله so 26 27 كلنا نمزجب كفلتم انتان كن ديسب كم ذخير دلو ناي December 31 كاني Western Hotel ناي program لنا ناي حدش عمد كلهم كداخم تخدينكم ناي من أملخ جزيس لزلنا أو كن راغب ساعتنا حلينا من إسهات كاني توم تحت 10 شو اشترى لهم كاني بقى بسخن كون خنراخبينا ولد بسخ تبصحوا مالتي حدش تابات زي هلهم كن I think announcement ايش سنبت ناي نغورف ربع قرم ناي نغولاتنا كاب 9 فرقان كساب 11 كاليت ابراخاني كاب 11 فرقان كساب ساعه 1 فرقان مالتي ربع ናይ ወንጌል ኣለውና ንፋዓት ኣቦታትና ኣዴታትና ወንጌል እንዳወጹ ይሰብኩዮም ሰው ወንጌል ምስኦም ክሰብኩ ማዕጾ ክፉት እዩ ከድኩም ምስኦም ክትሕብሩ ናይ መንእሰያት ከኣኒ ኣላትና ዓርቢ ኣዳልስ ናይ ብእንግሊሽ ኣሎ ቀዳም ከኣኒ ካብ ሰዓት 8 ፈርቓን ክሳብ ሰዓት 10 ፈርቓን ኣላትና ብትግርኛ መንእሰያት ኩላኹም መንእሰያት ዝኾንኩም ኣብዚኣ ጽዋዕኩም ሶኒ ናይ ባይብል ስተዲ ኣላትና كاب ساعات شدشتا كاب ساعات جاءت لاتنا سو بايبل ستدي نتنعلو نصلي له غزي بتعم دستبل بروجرام يدلنا نعابي له غزي يدلنا من ساعات بتله ابزاعت حبري زوعكم كويتا يبارككم اي ثينك قول انا بسنتوعكم من هاتي شي ساقي نفسي ما بقى كنهب كلنا እሺ ስለቲ ሒዝና ያዝመጽና መባእና አሽርን ከነ መስግኒና ክንጸልይና ጎይታ ድማ ሓደ ነገር ክጥቀመሉ እዩ ማለት እዩ ክብርና አምላኽ ይኹን እዚ ሓደ ካብቲ እግዚአብሔር ዝሃበና ህያባት እዩ ንሱ ድማ ነንሕርና ብምድግጋፍ ምትሕግጋስ ንማሕበር አምላኽ ንህዝቢ አምላኽ ምንረአን ንመንግስቱ ድማ ንምስፋሕን እዩ ሃሌሉያ ናይ ገዛ ርስ ጥቕሚ ይኮነን ናይ ገዛ ርስና ረብሓ ይኮነን ንዑ እዩ ነቲ ናይ ሰማያዊ ስልጣና ነቲ ናይ ሰማያዊ ምኽሪ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ ነመስግነካ ኣለና ንስኻ ስለ ዝረዳእካና አቦ በቲ ንስኻ ዝሃብካና ሓይልን በቲ ንስኻ ዝሃብካና ጥዕና ንእግዚአብሔር አቦ ወፊርና ፍረ ናይቲ ወፊርና ድማ እግዚአብሔር ክንረክብ እቶትውን ክንረክብ ስለ ዝኽኣልና እግዚአብሔር አቦ ነመስግነካ ኣለና እዚ ማንም ዕጫ ዝረኸቦ ወይ ከዓ ብዕድል ዘይኮነስ ንስኻ ስለ ዝረዳእካና እሞ ነመስግነካ ኣለና አቦ ሕጂ ድማ ካብቲ ንስኻ ድባርኽካናን ዝሃብካናን ፍረ ንማሕበርካ ንመንግስትካ ንምስፋሕ ዝኾን ሒዝና መጺና ኣለና እሞ አቦ ንስኻ በቃ ብመንፈሳዊ ሓይልኻ ንስኻ ክትተንፍሰሉ ሃሌሉያ ብመንፈስካ ክትሓልፎ ንጽልለና ከምኡ ድማ ነዚ በቃ ነዚ ንህቦ ነዚ ሕጂ እግዚአብሔር አቦ ንህቦ ናይ በረኸት
ما أدي بقى نسخة إجابير بمردة بمستوعل نبت تخكلني علامة نموعل إجابير أبو نسخة مردة أنا مستوعل لأن كتعمق بس ساعة سنسأل لنا إذا خد قبل سلسلة فترة بالتفكر حد ودخل يسوع كريستوس من مسكنك بشيم يسوع آمين. مزمور داوود عيسان سلستن እግዚአብሔር ጓሳዬ እዩ ዝጎለኒ የብለይን ኣምሎ ምሽኻ ያውዕለኒ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ መርሓኒ ንሱ ንነብሰይ ድኣ ምእንቲ
ምእንቲ ስሙ ኢሉ ብመንገዲ ጽድቂ መርሓኒ ብትረኻን ምርኩስካን የጸናንዓኒ እዩ ንስኻ ምሳይኻ እሞ ብሩባሩባ ድነት ሞት እንኳ እንተኸድኩ ክፉ ኣይፈርሕን እየ ንስኻ ኣብ ገጽ ጸላእተይ መኣዲ ትሰርዓለይ ንርእሰይ ብዘይቲ ትለኽዮ ወአይ ይጅብባሎ ብሓቅን ሳህልን ሕረትን ብኩሉ ዕድመይ ክትዕባኒ እሞ እግዚአብሔር ለዓለም ክብር እየ God bless. እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና አምላክና ይሁን ሎማልቲ ቃል እግዚአብሔሩን ደካፍሉና ደቀናዮም አነ ናንቲ ሐጻር በተንባህታይ ወደይ በዘለሁ እግዚአብሔር ይመስገን ቃል እግዚአብሔር የነቢቲ አለናዲ
ዌልካም ዊ ላቭ ዩ ብራዘር። Hello, everyone. Is everyone doing good? Okay. Before I start the message, I would like to pray. Thank you, Lord, for this day. And Lord, I pray that you will help us all to understand what is provided today, the food that you've given us. And Lord, I pray that everything that I say will be only for your glory and not for my own. And I pray that whatever I say is from the Spirit so that everybody will understand by the Spirit and not from the mind. In Jesus' name I pray. Amen. So today we'll be speaking about the birth of Jesus, and we'll be turning our pages. If everybody could stand up for this reading. Okay, so we'll be reading from Luke chapter 2 from verse 6 to 7. While they were there, the time came. While they were there, the time came for the baby to be born. And she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in cloths and placed him in a manger because there was no room for them in the inn. Yeah, you guys may be seated. Yeah, so this shows the birth of Jesus, and we see that it says child, and the child is only for a human child. So like we see that Jesus was born as a human and not anything else. And then we could also, if we turn our pages to, everybody could stay for this one, but Micah 5 verse 2. But you, Bethlehem Ephratah, though you are small among the clans of Judah, out of you will come for me one who will be a ruler over Israel, whose origins are from old and from ancient times. So what we learn here is that obviously Jesus was going to be great, a ruler, but we see he was born in a stable and he was born with animals. But who is Jesus, right? Because here it says he's from the ancient times and he would be a ruler, but it also says that he was born in a stable. Well, Jesus is God, but he was also born as a man when he came here. We know Jesus is God through the book of John, chapter 1, verse 1 to 4. It says, or 1, and then I think 2. In the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was with God. He was with God in the beginning. Through him all things were made. Without him nothing was made that has been made. That's up to 3, sorry. There we see that God, he's clearly God. We see that John is referring to Jesus as the Word, and he's referring to the Word as God, which has created all things. So because Jesus has created all things, he is then God, and he's been there from the beginning. So if he's been God for this whole time, why did he need to come down to earth as a human child or a baby? Today we're here to celebrate the birth of Jesus, but we need to understand why he came here in the first place. Well, he came here for a few reasons. For one, he came to reconcile us back to Christ, back to God. When he came here, he acted like a mediator. Before we were, our connection with God after Adam and Eve's sin, we were disconnected from God. And when Jesus came down here, he had to live like a man, be born as a man, and act like a man, and basically everything. If he had stayed in heaven with his Father, then he wouldn't have had, he wouldn't be able to be the mediator, the connection, like the connector, because he would still be in God's place. He needs to come down as a human, to sacrifice himself as a human, to connect the wires or like the thread that's been disconnected between us and God. And then the next reason is he came to die on the cross. I've already kind of stated that in my first point, but he came to die, and he paid a very painful death. When he died, he was whipped 40 times. He was
nailed to a cross, and he had to stay there for 24 hours, although he died on the 3rd hour. This is excruciating pain, and on top of that, he had to carry all our sins. It's kind of, we deserve to drown in our own sins. We deserve to be shackled with iron and drown in the depths of the ocean with our own sins. But no, because he was powerful enough to, take all our sin, he was able to rise in the 3rd day. And that's my next point. But we see that he needed to come as a man to sacrifice himself as a man and pay the price like a man and feel pain like a man in order to have it, in order for us to be connected again. And then the next reason is so that he could rise again from the dead. If it stayed in the grave, we would never have the salvation we have today. But because he rose from the dead, and because he obviously beat death, now we could have life. Because after he rose from the dead, we go through that same process. When we get baptized, we get buried like Jesus. We're dead to the world and then rise up again. If he'd never risen, then we would have stayed in the water. We're still dead. But because he's risen from the dead, now we could be with him in the right hand side of God. Now we are in him. And then but the point I feel like that I have to give today is that yes, we are celebrating the birth of Jesus, and the birth of Jesus is very important, but we must understand that the birth of Jesus was only a part of God's plan. If he'd only been born and lived like a man and never died and went back to heaven, then we wouldn't have the salvation we have today. So when we celebrate the birth of Jesus, we're celebrating his death and resurrection. And when we celebrate his death and resurrection, we're also celebrating his birth. Both work hand in hand, and none of them, they can't be separated. Both are contribute to our ultimate salvation. Yeah, I'm done. كمي ጸኒሕኩም እንኳዕ ብደሓን መጻኹም እንኳዕ ብደሓን ናብ ቤት እግዚአብሔር ጋርኩም ተፈቲሐን በሰላም መጻኹም ዳኒ ሓወይ ደጊምካ አምላኽ ባረኽካ ዘገርም እዩ ወላ አንተይኩም ብሎም ነረ ሐቄ ማለት ክንደይ ዓመት ጌርካ ለሃደኒ 14 ምሽ ዋው 14 ሲ ማለት ሸምዲድና ነቅርብ ነርና ንኸውና ግን ከም ዝዳን ዘቅርቦ ዘሎ ብዝተፈላለየ ዳይሬክሽን ናራየ ዝሪኦ ዘሎ ዓይነት ፍልጠት አምላኽ ዝተመልአ ክሳይሲ ደስ ብለካ ማለት እዩ ኣብ 14 ዓመት ሲ ኣነ አይ ዶንት ኖ ከምኡ ኣይነበረንን ዝፈልጣ ትምህርቲ ፍርሃት አምላኽ ጥራሕ ነራ ካብ ንስነተይ ዝተማሃርኮ ንአምላኽ መፍራት ትምህርቲ ጥራሕ ነራ ከም ዝበለ ፍልጠት ግን ናይ ሓቂ ንዑ ክርኢ ከሎስ ከምታ ዓንቶ ይጠቕስኳ ከምዚ ቻርሊ ኪርክ ይዝከረኒ ከምዚ ከምኡ ዓይነት ጥበብ ናብ ከምኡ ዝዓቢ ኮይኑ ስማዓና ዝቆልዓ አምላኽ መስገን ጎይታ ባረኽካ ታናቱ ትምህርቲ ሕፅር ኣቢለ ክፀም ቋሞ ብትግርኛ ሽዑ ናብታ ኣነ ሒዘ መፅእ ዘለኹ መልእኽቲ ክሰግር እየ ማለት እዩ ብዛዕባ ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ከካፍለና ፀኒሑ ዳናሓውና ኢየሱስ ክርስቶስ መውላዱ ስለ ሴሌብሬት ንገብር ዘለና ሲ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንርድኦ ዘለና ነገራት መጀመርታ መን ኢየሱስ ኢልና ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ብርግጽ ወደ አምላኽ እዩ ኣብ ዮሐንስ 1:1 ከም ዝገልጾ ቃል ካብ መጀመርታ ነበረ ቃልም ምስ አምላኽ ነበረ ቃልውን አምላኽ ነበረ ዝብሎ ማለት እዩ ስለዚ ብርግጽ ኢየሱስ ወደ አምላኽ እዩ ልዑል ካብ ዘላለም ዝነበረ እዩ ግናኸ እዚ አምላኽ ዝነበረ ክመጽእ ኣድልይዎ ክመውት ኣድልይዎ ስለዚ ንምንታይ ወሪዱ ዝብልካ ምኽንያታት ይብና ማለት እዩ ተቀዳማይ ምኽንያት ተቀንዲ ምኽንያት ንዓና ከድሕን እዩ ወሪዱ ማለት እዩ እቲ ንሕና ክንከፍሎ ዝግባአና ዋጋ ነይሩ ክንከፍሎ ስለ ዘይንኽእል ኢየሱስ ክርስቶስ ክከፍሎ ነይርዎ ባዕሉ ክከፍሎ ተኮይኑኻ ከም ወዲ ሰብ ኮይኑ ክግለጽ ነይርዎ ኢን ሂውማን ፎርም ወሪዱ ነቲ ዋጋ ክንከፍሎ ዘይንኽእል ኢየሱስ ባዕሉ ከፊሉልና ማለት እዩ ነይሩ ስለዚ ውልደት ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሴሌብሬት ክንገብር ኮልናኻ ምስ ውልደቱ ተታሒዙ ዝኸይድ
ናቱ ሞትን ናቱ ሬዘረክሽንን ኢሉ ይገልጸልና ነይሩ ማለት እዩ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ውልደት ክንዝክር ኮልና ዝተወሊዱ ጥራይ ኣብዛ ምድሪ ተመላሊሱ ተዝኸውን ኣይምድሓናን ነርና ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ነቲ ናትና ዓዳ ከፊልዎ ንቐድማ መስቀል ምስ ከፈሎኻ ኣብቲ መቃብር ሞት ኣጽኒዑ ክሕዞ ስለዘይከኣለ ተንስዩ ማለት እዩ ስለዚ ኢና ኸ ንሕና እውን ምስኡ ንመውት ምስኡ ኸ ንትስእ ምድሓናኻ በዚ መገዲ እዩ ዝፍጸም ኢሉ ከካፍለና ጸኒሑ ዳና ሓወይ ኣይ ቲንክ ተንቀንዲ ፖይንት ጠቂሰን ክኸውን ተስፋ ገብር ናይ ዳን ሓውና ትምህርቲ ሳይ ነራ ብሕፅር ዝበለት ማለት እዩ ናብታ ናተይ ሒዝያ መፅየ ዘለኹ ቃል ከካፍለኩም ኩላትና ከም መበገሲ ጥቕሲ ኮነና ሓደ ቃል ካብ ኤፌሶን ከነንብብ ኢና እሞ ንዑ መበገሲ ተጠቂምና ከዓ ክንቅፅል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ቃል እግዚኣብሔር ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ወደ 10 ሓቢርና ክነንብቦ ስለ ዝኾንና ክንትስእ ኢና ሕጂ ኣብቲኹም ሞቶ ኮይንኩም ትቓል ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 10 ኣብ ናይ ትግርኛ ካብ 8 ብሓደ እየን ዘለዋ ስለዚ ብሓደ ክነንብበን ኢና ደልያ ዘለኹ ግን ፍቕዲ 10 እያ እንታይ ይብል ፍረ ብርሃን ብሰናይ ዘበለን ብጽድቅን ብሓቅን እዩ ቀደም ጸልማት ነርኩም ኢኹም እሞ ብጎይታ ሕጂ ግና ብርሃን ኢኹም ንጎይታ ዝሕጉሶ እናመርመርኩም ከም ደቂ ብርሃን ኮይንኩም ተመላለሱ ኣሜን ኮፈሉ ጎይታ ባረኩም ሓጻረ ስለዚ እንታይ ይብለና ኣሎ ፍረ ብርሃን ብሰናይ ዘበለን ብጽድቅን ብሓቅን እዩ ቀደም ጸልማት ነርኩም ኢኹም እሞ ብጎይታ ሕጂ ግና ብርሃን ኢኹም ስለዚ ንጎይታ ዝሕጉሶ እንታይ ምዃኑ እናመርመርኩም ተመላለሱ ይብለና ማለት እዩ ብክርስቶስ ኢየሱስ ብርሃን ምስ በረሃልናሲ ካብ ናይ ጸልማት ዓለም ናብ ምንታይ መጺና ናብ ብርሃን መጺና ምሽ ሓቀ ሕጂ እንታይና ደቂ ብርሃን ኮይና ኣብ ንመላለሰሉ ሰዓት ወይ እውን ክርስቲያን ወይ ከዓ ተኸታሊ ክርስቶስ ኮይና ኣብ ንመላለሰሉ ሰዓት ሓደ ዲቲ ኣለና ከምዚ ጳውሎስ ኣብ ዝገልጸልና ዘሎ እንታይ እዩ ንጎይታ ባህ ዘብሎ እናመርመርኩም ንጎይታ እንታይ ዝገብሮ ባህ ዘብሎ እናመርመርኩም ተመላለሱ ከነሰውዕሎ ዘለና ነገር ማለት እዩ ንጎይታ ባህ ዘብሎ እናመርመርኩም ቀደም ኣብ ጸልማት ኮለና ንጎይታ ባህ ዘብሎ እንታይ ይኸውን ኢልና መርሚርና ይንፈልጥና ምሽ ሓቀ ምክንያቱ ደቂ ጸልማት ኢና ነርና ናትና ሪስፖንሲቢሊቲ እውን ኣይነበረ ኣብ ጸልማት ኮለና ከም ንፈልጦ ህይወትና ንዓለም ምሰበለት እያ ነራ እምበር ንጎይታ ባህ ዘብሎስ እንታይ እዩ ኢልና ኣይንምርምርን ኢና ነርና ልክዕ ንጎይታ ካብ ዝተቐበልናላ ሰዓት ንጎይታ ካብ ዝፈለጥናላ ሰዓት ደቂ ብርሃን ካብ ዝኾንናላ ሰዓት ግን ሓደ ዲቲ ኣለና ከምዚ ጳውሎስ ኣብ መልእኽቱ ጽሕፎ ዘሎ ባህ ዘብሎ እናመርመርኩም ተመላለሱ ስቕልና ክንመላለስ የብልና ንጎይታ ባህ ዘብሎ እናመርመርካ ምምልላስ ኣሎ ባህ ዘብሎ ህድእ ኢልካሲ ንጎይታ እንታይ ባህ ዘብሎ ኢልካ ምሕሳብ ስቕልና ክንመላለስ ኣይኮንና እንተፀውዕና ንጎይታስ እንታይ ባህ የብሎ ኢልካ ምሕሳብ ማለት እዩ ምክንያቱ እሱ ይብለና ዘሎ ንጎይታስ እንታይ ባህ የብሎሲ እናመርመርኩም ስለዚ ከም መንፈስ ኣምላኽ ዝረዳእና ኩሉ ሻዕሲ ህድእ ኢልካ ምምርማርሲ ጽቡቕ እዩ ከምኡ ምሽ ኢልዋ ንማርታ ብዙሕ ትፅዕርን ትጎይን ኣለኺ ትዘድሊ ግን ሓደ ነገር ኢልዋ ማርያምሲ ካብኣ ዘይውሰድ ግደ ሓርያ ኣላ ማርያምሲ ትቐንዲ ነገር ሒዛቶ ነራ ማለት እዩ ማርታ ግን እንታይ ትገብር ነራ ትጎይ ነራ ኣብ ሂወትካ ብዙሕ ክንመላለስ ኮልናስ ንጎዮ ነገር ኣሎ ህድእ ኢልና ግን ንጎይታ ባህ ዘብሎስ እንታይ እዩ ኢልና ምሕሳብ ምምርማር ጽቡቕ እዩ ተሓትት ጎይታስ እንታይ ባህ ብሎ ኸውን እዚ ልዑል ኣምላኽሲ እቲ ልዑልሲ እንታይ ባህ ብሎ ኢልካ ምምርማር ሰናይ እዩ ስለዚ ብመሰረት መጽሓፍ ቅዱስ ንጎይታ ባህ ካብ ዘብሎ ሓደ ነገር ክንመርምር ኢና ሎማዓንቲ ማለት እዩ ናብቲ ቀንዲ ኣርእስተይ ከኣቱ ናይ ሎማዓንቲ ኣርእስትና ስውሩን ቅጥቁጡን መንፈስ ዝብል ንጎይታ ባህ ካብ ዘብሎ ሓደ ነገር እንታይ እዩ ስውሩን ቅጥቁጡን መንፈስ ስውሩን ድቑስን ልቢ እዩ ንጎይታ ካብቲ ሓደ ባህ ዘብሎ ማለት እዩ ካብ ኢሳያስ ሓንቲ ጥቕሲ ክንርኢና እሞ ኢሳያስ ምዕራፍ 66 ኩላትና ክንከፍታ ተኽኢልና ኢሳያስ ምዕራፍ 66 ካብ ፍቕዲ ሓደ ጀሚርና ክንርኢና ኢሳያስ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ
66 كفيتكم ما تخونكم كم زيبل እግዚአብሔር كم زيبل ይሉ ሰማይ ዝፋነዩ ምድርኻ መርገጽ እግረዩ እቲ ንስኻትኩም እትሰርሑለይ ቤት ዳ ከመይ ዝበለዩ ተኣነ ዝዓርፈሉ ቤትከ ከመይ ዝበለዩ ነዚ ኩሉስ ኢደያ ጌራቶ ዝኩሉኻ ኮይኑ ኣሎ ይብል እግዚአብሔር ግናኸ ኣብቲ ሽጉርን ድቑስን መንፈስ ዘለዎን ብቃለይ ዝርዕድን ሰብ ዳየ ዝጥምት ዘለኹ ይብለና ማለት እዩ እግዚአብሔር ሲንደቅ እስራኤል ከረዶም ወይካ ሓደ ነጥቢ ክገልጸሎም ደሊሎም እዚ ደቂ እስራኤል ብዙሕ ንጎይታ ክሕጉሱ ደሊሉ ዓይነት ሰባት እዮም ብዙሕ ክሕጉስዎ ንጽዕር እዮም ደቂ እስራኤል ቤት ይሰርሑ ልዮም ብኡውን ዝሕጎስ እዩ ዝመስሎም እና ኣብ ማእከልኩም ክመላለስ ቤት ይሰርሑ ለይ ዝበሎም በዓሉ ይብርግጽ ግን ኣብዚ ኸ ሓደ ምስጢር ገልጸሎም ደሊሎ እቲ ኣነስ ኢሎም ዕቤቱ ይገልጸሎም ኣሎ መጀመርታ ሰማይ ዝፋነዩ ምድርኻ መርገጽ እግረዩ ኢሎም ሰማይ እንታይ እዩ ዝፋነዩ ምድርኻ እንታይ እዩ መርገጽ እግረዩ ነዚ ኩሉኻ ኢደያ ጌራቶ ኢሎም እስኻትኩም ክሰርሑ ለይ ትኽእሉ ቤዳ ከመይ ዝበለዩ ኣነ ክዓርፈሉ ዝመጽእ ዝኽእል ቤትከ ከመይ ዝበለዩ እስካ ሕሰቡ ብሎም ኣሎ ኣነ ሰማይ ዝፋነዩሲ ምን ኢና ዓይ ቤት ክሰርሓለይ ዝኽእል ወይ ኣነ ክዓርፈሉ ዝኽእል ከመይ ዝበለ ቦታ እዩ በየናይ ጻዕርኩም ወይ በየናይ ክእለትኩም ኢኹም ክሰርሑ ለይ ትኽእሉ ንዓይ ኢሉ የረድኦም ኣሎ ሓደ ነጥቢ ስለ ክትሕዞም ዝደለየ እዩ ኣነስ ኢሉ ግናኸ ኣብቲ ስቡርን ድቑስን መንፈስ ዘለዎ ዳየ ዝጥምት ዘለኹ እግዚአብሔር ኣብ መን እዩ ክዓርፍ ዝጥምት ዘሎ ኣብቲ ስቡርን ድቑስን መንፈስ ዘለዎ እዩ ክዓርፍ ዝደሊ ዘሎ ብዘሰይም ወይ ኣብ ኢሳያስ ከምኡ እውን ገልጸሎም እዩ መይሱ ኣብ 57 ቅድሚ እዚኣ ተሪእናያ 57 ፍቕዲ 15 ከምኡ ኢለዎም ኣሎ እቲ ቅዱስ እቲ ዕዙዝ ከምዚ ይብል ኣሎ ይብል ትቃል እቲ ቅዱስ እቲ ዕዙዝ ኣብ ቅዱስ ቦታ ኣብ ቅዱስን ክቡርን ቦታ ኸ ዝነብር ከምዚ ይብል ኣሎ ኢሉ ግናኸ ኢሉ ንመንፈስ ትሑታት ህያው ክገብሮ ንድቑስ ልቦምካ ህያው ክገብርሲ ኣብቲ ድቑስን ትሑትን መንፈስ ዘለዎ ዳየ ዝነብር ዘለኹ ኣምላኽ ክሊርሊ ስቴት ይገብር ኣሎ ኣበየ ዝነብር ዘለኹ ክብል ኣሎ ብዙሕ ኣይተጻዕሩ ብዙሕ ከምዚ ትበሉ ኣበየ ዝነብር ንዓይ ባህ ዘብለኒ ሕዝዎ ይብሎም ኣሎ ኣበየ ዝነብር ኣብቲ ድቑስን ስቡርን መንፈስ ዘለዎ ዳየ ዝነብር ዘለኹ ንኣምላኽ መንበሪ እዩ እዚዩ ኣብኡ ኸ ክዓርፍ ዝጥምተሉ ልቢ እውን እዚ ዓይነት ልቢ እዩ ስለዚ ስቡርን ድቑስን መንፈስ ወይ ከዓ ስቡርን ቅጥቁጥን ልቢ እንታይ እዩ ከመይ ዝኣመሰለ እዩ ንጎይታ ዝሕጉሶ ኢልና ክንርኢ ወይ ክንምርምር ሰናይ እዩ ስለምንታይ ንጎይታ ባህ ዘብሎ ክሳዕ ዝኾነ ካብቲ ንጎይታ ባህ ዘብሎ እናመርመርኩም ዝተባሃልናዮ ሲ ሓደ ነገር ክንምርምሮ ወይ ክንፈልጦ ዘለና ንጎይታ ባህ ተብሎ ስቡርን ቅጥቁጥን መንፈስ እዩ አሜን ስቡርን ቅጥቁጥን መንፈስ እዩ ስቡርን ቅጥቁጥን መንፈስ ከመይ ዝኣመሰለ እዩ ወይ ብቐንዲ ካብ መጽሓፍ ቅዱስና ኸዓ ካብ ሰባት ማለት እዩ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዓቢ እዩ ትሕትና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንመሃር ኢና ግን ካብ ሰባት ኣብዛ ምድሪ ካብ ዝነበሩ ቅዱሳን ስቡርን ቅጥቁጥን መንፈስ ዝነበሮ ሰብ ልቢ ጎይታ ዝረኸበ ሰብ መን ኣሎ ኩልና ካብ ንፈልጦ ሲ ጎይታ ባዕሉ ዝመስከረሉ ዳዊት ወዲ እሰይ እዚ ከም ልበይ ዳዊት ወዲ እሰይ እዚ ከም ልበይ ዝበለሉ መን ኣሎ ዳዊት እግዚአብሔር ክምስክረሉ ከሎ ማለት ኣደናቂ ነገር እዩ ንዳዊት ሲ ጥምት ኣቢሉ ልቢ ዳዊት ክሪኦ ከሎ ሲ ልቢ እግዚአብሔር እዩ ማለት ዝዓርፈሉ ልቢ እዩ ኣምላኽ ሕጎሰሉ እዩ ካብ ኩሎም ሰባት ክሪኦ ከሎስ ንዳዊት ክሪኦ ከሎስ ናይ ልበይ ዝረኽቦ ሰብ ብሎ በቃ ናይ ልበይ ዝረኽቦ ሰብ ዳዊት ብጽድቁ ሓለፍ ስለ ዝበለዲ ወይ ብተግባሩ ብዙሕ ስለ ዝሕጎሶ ዲ ንጎይታ ብኸመይ ከም ኢልዎ ጎይታ ንዳዊት ዳዊት እዚ ከም ልበይ ሲ ብኸመይ ኢልዎ ዳዊት ባዕሉስ ብጽድቁ ሓለፍ ስለ ዝበለ ይኸይንብል ይብድል ነይሩ ዶ ዳዊት ይብድል ነይሩ ዶ ብዙሕ ግዜ ምሽ ሓቂ ብዙሕ ግዜ ካብቲ ዓቢ በደሉ ተጻሒፉ ዘሎ ነቢ ናታን መኺሩ ዝመለሶሲ እንታይ ሰብኣይ ኡርያ ሰበይቲ ኡርያ ባ ንኡርያ ኣብ ውግእ ኣሰሊፉ ክወስዶ ከሎ ንሪኢና መጽሓፍ ቅዱስ ምሽ ሓቂ ብዘገርም ክፍኣት እዩ ክማርክ ሳይገይርዎ ክወስዳ ምስ ደለየ ንባሴባሲ ንቅድሚት ኬድካስ ኣብ ቅድሚት ክስለፍ ከም ዝስለፍ ኣብ ውግእ ገይርዎ ምሽ ሽዑ ኣብኡ ከም ዝመውት እሞ ንሰበይቱ ከዓ ክትወስዳ
ነዚ ከም ዝገበረ ሰብ ግን እዚ ከም ልበይ ኢልዎ ኣሎ ጎይታ ኣይገርም እዚ ከም ልበይ ዳዊት ወዲ እሰይ እዚ ከም ልበይ ናይ ልበይ ዘለዎ ሰብ ስለዚ ጎይታ ኣብቲ ብርታዕና ወይ ኣብቲ ንገብረሉ ነገር ኣይኮነን ዝርኢ ዝጥምቶ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ጎይታ ባሂልዎ ዝጥምቶ ነገርሲ ዝብህጎ ዓይነት ነገርሲ ኣሎ ማለት እዩ ልብ ዳዊት ብሂግዎ ምሽ ሓቀይ ልብ ዳዊት ስውርን ቅጥቁጥን ስለ ዝነበረ እዩ እንታይ ማለት እዩ ስውርን ቅጥቁጥን ኩሉ ግዜ ኣብ ምሕረት እግዚአብሔር ዝውከል ሰብ ኩሉ ግዜ ኣብ ምንታይ ዝውከል ሰብ ኣብ ምሕረት እግዚአብሔር ዝውከል ሰብ ኩሉ ግዜ እንታይ ዝገብር ናብ ኣምላኹ መፂኡ ይቕሬታ ዝሓትት ሰብ ዳዊት ኣብ ጸሎቱ ከምዚ ኢሉ ኣሎ ኣብ 51 ክዛረብ ከሎ ንመስዋዕቲ ኣይትብህጎን ኢኻ ኢልዎ ወኣምላኽ ንዝሓርር መስዋዕቲ ሲ ባህ የብለካን ኢልዎ መስዋዕቲ ባህ የብለካን ኢልዎ ንዝሓርር መስዋዕቲ ኸ ኣይትብህጎን ኢኻ ኢሉ እንተዘይከውን ሲ መሰቕረብ ኩልካ ነይረ ግና ከመስዋዕቲ ኣምላኽ እንታይ ኢልዎ ስቡር መንፈስ እዩ ዳዊት እዛ ፖይንት ይሒዝዋ ዳዊት እዛ ነጥብ እዚኣ ስለ ዝተረደየ እዩ ልቢ እግዚኣብሔር ረኺብዎ መስዋዕቲ ሲ ባህ ብለካ ነይሩ ተዝኸውን ኢሉ ኣምላኺ ምሰዋ ኩልካ ነይረ ግና ንዕኡ እንታይ ትገብሮን ኢኻ ኣይትብህጎን ኢኻ ንዕኡ እንታይ ኣሰሪሓቶ ኢድካ ኣሰሪሓቶ ነቲ ስዎ መስዋዕቲ እኮ ኢድ መን ኣሰሪሓቶ ኢድ እግዚኣብሔር ኣሰሪሓቶ ምሽ ሓቂ ግን እንታይ ባህ ብሎ ኢሉ መስዋዕቲ ኣምላኽ እንታይ ኢሉ ስቡር መንፈስ እዩ ወእግዚአብሔር ንስቡርን ቅጥቁጥን ልቢ ኣይትንዕቆን ኢኻ እግዚአብሔር ንስቡርን ቅጥቁጥን ልቢ ይብህጎ እዩ እግዚአብሔር ንስቡርን ቅጥቁጥን ልቢ ኣይንዕቆን እዩ ኣብ ምሕረት እግዚአብሔር ዝውከል ሰብ ክወፅእ ከኣቱ ኣብ ምሕረት እግዚአብሔር ዝውከል ሰብ ዳዊት ጸሎቱ ተሪእናዮ ኩሉ መዝሙራቱ ኩሉ ወፅእ ክንደይ መዛሙር ኣሎ ናይ ዳዊት ዝተጻሕፈላ ምሻ መጽሓፍ ቅዱስ ክወፅእ ንውግእ ዝዘመሮ መዝሙር ብለካ ካብ ዝውግእ ምስ ተመልሲ ካብ ከምዚ ዝዘመሮ መዝሙር ካብ ወዱ ክሃድም ከሎ ዝዘመሮ መዝሙር ካብ ሳኦል ክሃድም ከሎ ዝዘመሮ መዝሙር ብለካ መዓልታዊ ሙታው ምውፁእ ኣብ ምሕረት ኣምላኽ ክሓትት ይዝውዕል ያቱ ይወፅእ ጎይታየ ብምሕረትካ እምበር ውዒለ ብምሕረትካ እምበር እስኻ ቅዱስ ኢኻ እስኻ ዓቢ ኢኻ ኣነ ግን ጭቃ ምድሪ ክንሰይ ብምሕረትካ ግን ክመላለስ ውዒለ ወጎይታይ ገጽካ ካብ ኣበሳይ ከውሎ እዚ ኢለ ይሩ ልቢ ዳዊት ብርቱዕ ስለ ዝነበረ ይኮነን ልቢ ኣምላኽ ረኺብዎ ኣምላኽ ካባና ዝደልዮ ሓደ ነጥብ ኣሎ ንሓዞ ስቡርን ቅጥቁጥን መንፈስ ኣብ ውሽጥና ክፍጠር ይደሊ ስቡርን ቅጥቁጥን ልቢ ኣብ ውሽጥና ክፍጠር ይደሊ ኣምላኽ ስለዚ ዳዊት ከመይ ዓይነት ሰብ ስለ ዝነበረ ስቡርን ቅጥቁጥን ልቢ ነይርዎ ታይም ፊኒሽንግ ታይም ዲያውላስ ኣይኮነ ኦኬ ኣባኽ ነቕምጠልካ ሰዘብኩ anyway አላት ንሽተ anyway ልብ ዳዊት ንራዮ ካብ ጸሎቱ ንረሞ ካብ ጸሎት ዳዊት ካብ ምዕራፍ 51 እስከ ንራ መዝሙር ዳዊት ሁላትና መጽሐፍ ቅዱስና ምዕራፍ 51 ንኽፈተሞ ካብ ጸሎት ዳዊት ሓደና ንርኢ ዘለና ኢንፋክት መብዛሕትኡ መዛሙር ናይ ዳዊት ተመሳሳሊ እዩ ምሕረት ኣምላኽ ምሕታት እዩ ካብ ዝውዓለ ውዒሉ መፂኡ ምሕረት ኣምላኽ ምሕታትን ምሕረቱ ምድናቕን ልዕልና ቅድስናን እግዚአብሔር ምድናቕ እዩ ናይ ዳዊት ስራሕ ሕጂ ካብቲ ሓደ መዛሙር ትርኢ ወኣምላኽ ከም ሳህልኻ መሓረኒ ከምቲ ዓቢ ርሕራሕኻ ኣበሳይ ደምስስ እዚ መዝሙር ዝዘመሮ ከም ተጻሒፍልና ዘሎ ትላዕሊ ናታን ምስ መኸሮ እዩ ብዛዕባ ትዝገበሮ ንኡርያ ዝቐተሎሲ ምስ ገበሮ ናታን ምስ መኸሮ እንታይ ይብላ ኣሎ ወኣምላኽ ከም ሳህልኻ መሓረኒ ከምቲ ዓቢ ርሕራሕኻ ኣበሳይ ደምስስ ካብ ኣበሳይ ኣጸቢቕካ ሕጸበኒ ካብ ሓጢኣተይ እውን ኣጽርየኒ ኣነ ኣበሳይ ይፈልጥ ኣለኹ እሞ ሓጢኣተይ ኩሉ ግዜ ነሰብዕ ሓጢኣተይ ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድመይ ብዘረባኻ ጻድቕ ብፍርድኻ እውን ንጹህ ኮንካ ክትርከብሲ ኣነ ንኣኻ ጥራይ በደልኩ ኣብ ቅድሜኻ እከይ ገበርኩ እነሆ ብኣበሳ ተወለድኩ እነሆ ብሓጢኣት ጠነሰትኒ ዳዊት ካብቲ ልቢ እግዚአብሔር ክሕዝ ዝገበሮ ሓደ ነገር ከም ዝብዚ ክንሪኦ ዘለና ኔቸሩን ባህሪ ኣምላኽ ወይ ድማ ናይ ኣምላኽ ኔቸርን
ተፈጢሩ ኮንኩ ዘለኹ ኣምላኽ ናይ ኣምላኽ ባህርን ናቱ ኔቸርን ኣፀቢቑ እፈልጥ እዩ እንታይ ገይሩ ይፈልጥ እዩ ኣፀቢቑ ፈላልዩ ይፈልጥ እዩ እዚ ከዓ ኣዝዩ ደጊፎን ዳዊት እንታይ ይፈልጥ እዩ ኣምላኽ ብባህሪ ቅዱስ ምዃኑን ኣብ ቅዱስ ቦታ ከም ዝነብርን ብልዕልንኡ ዘይርከብ ኣምላኽ ምዃኑን ይፈልጥ እዩ ንሱ ከዓ ጭቃ ምዃኑ ካብ ሓመድ ዝተገብረ ክውለድ ከሎ ብኣበሳ ዝተወልደ ክጥነስ ከሎ ብሓጢኣት ዝተጠንሰሰ ሰብ ምዃኑ ይፈልጥ እዩ እዚ ክንፈልጦ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር እዩ ቅጥቁጥን ስቡርን ልቢ ንኽንሕዝ ይድግፈና እዩ እዚ ስለዘይንርዳእና ሳምታይምስ ብርእስና ገለ ንኸውን ዘለና መስለና ገለ ዝኾነ ዝመስሎ ምሽል መፅሓፍ ቅዱስ ጳውሎስ ዝዛረብ ከሎ ገለ ዘይኮነስ ገለ ዝኾነ ዝመስሎ ገለ ዝኾና መስለና ብርእስና ባህሪና ወይ ፍጥረትና ጭቃ እዩ ብሓጢኣት ኢና ጀሚርናዮ ክንጅምር ከለና ስለዚ ካባና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ክሕጉሶ ዝኽእል ነገር የለን ብምንታይ ዳ ኢና ክንቆም ንኽእል ዘለና በርቲዕካ ዲኻ ዘለኻ ደኺምካ ዲኻ ዘለኻ ባህሪኻ ንኣምላኽ ኣይሕጉሶኒ ብምንታይ ኢኻ ክትቆም ክኢልካ ዘለኻ ብምሕረት ኣምላኽ ብምሕረት ኣምላኽ ኢኻ ጠጠው ኢልካ ዘለኻ ብምሕረት ኣምላኽ ኢኻ ክትመላለስ ክኢልካ ዘለኻ ነዚ ዓይነት ኣንደርስታንዲንግ ናብ ኣምላኽ ሒዝካ ክትመፅእ ከለኻ ነዚ ዓይነት ኣንደርስታንዲንግ ሒዝካ ክትፅሊ ከለኻ ኣምላኽ ነዚ ልቢ እዚ ይብህጎ ምክንያቱ ኔቸር ናትካ ተረዲእካ እስኻ ጭቃ መሬት ምዃንካ ኣምላኽ مش كل كابون بو نون يلو أملاك كابها خبر أكلني وأنا أخبر أي مسلنا هذا بمنفسي أخبر بمنفسه بأنا أخبر تخوين قنتا يليو سبورن كتكتون لبي كابانا زليو حدا نقرالو سبورن كتكتون منفس وإزيابير يلو سبورن كتكتون لبي أيتن حكونيخ إزيابير نزل نقاري زبهقو نزل نقاري زنتاي مالتيو خانو لالنا محرت أملاك زوكال السب نزل سلازين الرداء ريوه داويت نزل بوينت زي حيزو سلازين نبرة كداكم كل تراي يكون محرت أملاك زادنا وي محرت أملاك زحتت نورمال ناتملالسه بسجا حتى تجبر اللخن ويكا يدكم اللخن إن عبزي حاسب الوانون محرت أملاك زادنا مغنياتو فطرته حتى مخانو يفلت فطرته نأملاك زخبر عينت فطرة كم زي كونه يرداي سلازي أمسخنا من اللاسي نايداوي تاريخ مو كأتوهت كله مزامراتكو كأتوهت زمر مزامر كوي وأملاك نسخة تعدو كين كاتر كبسي بزرابا خات عدو كين كاتر كبسي بفرد خاون نتو كين كاتر كبسي أنا نأخذ رأي بدل كبر كم دخلنا بوتر إحنا ماتي أنا نمنت رأي بدلكو نأخذ رأي بدلكو والحين تغيب بدله خلو نأخذ رأي بدلكو زبل سبي نمنتاي فطرة ناتو يردوي ني أملاك ني شركة يردوي ما عارف نديت أدم مخانون ما عارف نديت قدس مخانون يردوي سلازي تأتوا مبالو بمحرة أملاك مخانون سلز فلت داويت أب كتما خيدو ديو أب برخا ولا خودو كله ديو كتس دحانك مسلو كله ديو ولا خبرتع أكيرني حنتي أبهريو محرة أملاك مدنا حنتي أبهريو نسخة محرة أملاك مدنا غير أبهريو شجرنا sometimes كابزي زلعان مش كنت قلو خلنا ديو وي قاله نكبر كلنا قاله ملك ساي عم تصلي ويا بقاله نحن نركب علينا تصبق كنو خلنا مش تصبق في حت خلنا بنغني تصبق داس لنا ويكا محرد زين حتى الأوان الله محرد أملاك زين تدنا الله سؤال كاسي شعو مالت بقى تحب وصل الله خانو قيتا مسلك برقص حراي فقادو نقبر نهولو من باب متصلي فقاد أملاك نقبر الله دحرا شعو قال الدخا مسقات أمكا نمملاس خبدنا انتهي مثلنا تعبيت لبناي برسنا برتعنا تنحنا مثلنا داويت إذا عينت نجر سلا زينب ورأيه لبك زيابير كركب كيلو ويكا ببرتعي زغط النبرة برتع سلتغنا كل شيء كنا وديقو تسيوجن أم محرة أملاك تتو مبالوس أم محرة أملاك حجي تبقى هالو صباح وقت تسعيرو ويك ساكينو وي وقت سعيرو كم زي زخنا نجر يكوني بو خماني كل نماني كل خبماني يردوي كل خابون بو نون مخانو ستردو عينت سبي قد لبي حيزز ملالس نير
إذا عينت لبيه لنا نحن خا داويت قدا أبو لي كيدان كوينو نزل ترديوه مش دك إسرائيل بدل كجبرو خلوسي بدل تفتيمهم أنت يقربون يرى مسواتي زحرد إنسان حيزمسي كيدام زحر مسواتي حرورو أخن بدلهم مالتي حيرم مخا يملسون يرم مالتي مش حكي حيرم ملس داويت كوم ترى يكونه كوم ترى يكونه زقبن يرم مالت كيدو يحريركم الاستراي أي عقبوا لوني وشتو أفكر مجزيابير سخفاس تسدل لبوق قدر يزدل أفكر مجزيابير نزي مجزيابير سفوتون يرم نزي مجزيابير سي كم لبي زبالو كم تم قالوا تمسوات قريب ترايكم لا سيكون ندلي لبو أفكر مجزيابير كقدر دلي وقوي تاي محرني قد كخاب أبساي كولو محرات يسرحون داويت داويت أبت زمن تخينو محرات مجزيابير معرخ ندز تردو نحنا قدا أب حدش كدان بدمو واقع تعدينا زرعيلنا أب سماي دمنا يسوع كريستوس حلينا ما عرق ندينا محرت هيوت زي هلونا ما عرق ندينا نسح هيوت زين لا مدو ما عرق ندي بزوع عنا يس بزتسأنا يسي محرت أملاك كنا الدنق متسيد أو مباليسي كابا خاي خنبل زيبنا وقويتاي بدلكو سخاب زربا خات أدوكين كاتركبسي أنا نعخات أي بدلكو بدم ودخا جنا نسحني نسحة مش ناقول اللي بزخير زل زماني حجي نسحة سي بزح سب كساية قبرني حجي مالت نورمال لملاس دحان زبل كساية ولا مش حاجة كاب عملاحسين قال لما قد خاطر يعرمبر كم ناي هايمانوت زبل تمرتونا كم هايمانوت ما تخاب كرم قوي تاخت بكي بخيخا يقبل اللي قال هايمانوت كلنا نقبرنا برنا زبالو اللي جزء داويت هايمانوت ديز قبر نيرو قويتا خا نلب منيو دليو نتي أبكر ميوز قدرلو لب ديز دلو ولا خم يلني لو بقى نورمال كمل على سدل سف هايمانوت يكون نحواتي أبكر مو قويتا لب خام قدر هايمانوت يكون كنودق نخيلنا أبي وات كذا بزح كذا زقات بزح نجر ودقنا تسينا كن بمحرة أملاخنا زلنا سلازينا أنا محرة أملاخ كل شع كنت أقع كلنا تودق علىها تبلا لها محرة أملاخ يتيرك هذا الحجون تتسأل لها قرب تنبب لها تسأل لها كم محرة أملاخ وين الجا نمحرة واد النق بساعة زي صباح ونمحرة واد النق شعوي كتودقنيها كتودقنيها ماله زي تودقين كذا يكونه ودي كاجن ذات الساعة كتفلتها من تيرك هذا سوى تفلت أنت ودك كون خدتس قليلي إذا خنردوا بهوتنا عزيا قداس نجري سور كت لبغن حس سور كت منفس نجزيابير ترايز دنو يا حواتي أفكر مجزيابير لبنا مفساس ما عرف نديكم زلينا كنفسس كلنا مش داويت مقدي عمت أتلوس عن صحن بالنيرو كابست تصورني حاجات تقبلني عن صحني داويت رديوس تصور حاجاتكم زلوا نحن ندخل نجارات راح مثلنا تعبيت لبنان قبزنا لبنان كافتنا أملاخ زنحقو نجار نأملاخ زفن فنو نجار تعبيت لبنان قبزنا لبنان كافتنا أملاخ نحن زين فلتو قنا خبوشتنا نقبزو بوشتنا السب ننعقو كي تردانا نيغنا ينتنح بحر أملاخ زي كون حيزنا ينتنح كافتنا أملاخ زفن فنو نجاري كم زنقو دخامات كلا تراي يكونا قنت تطوي الناس صيلو زرينا زلو من تايو بمحرتي إذا خردنا له سأزعف كرمي يقول لبنا عنك قدر كل شع قوي تاي قومي له مش داويت كم برد كتعدس حتى أبني قوي تا خمسة تقول كل خان خمسة عينة صلوت عينة السحة عينة صلوت جيرو زبه جو يلا قوي تا وناتو كتصل كل خا قالت رأيك كنا قوي تا زحقوس عينة السحة عينة صلوت كتصل كل خا جن قويتا زبه جو ويدمو به الوزت أمته مسوات أملاخ صور منفسي لولا مسوات أملاخ صور منفسي في عيد حزم بالا يكونن سلازي أذن جرزي مستساعتين الشيء سلطانة ناي داويت زرزيرنا خنريين خلينا جن فحصر زبالة نقويتا بحزبولو نامر مركم تباهلنا لنا مش كافت نقويتا بحزبولو نجاراتي زمن هيوتنا كن مرمرو زلينا حدا انتايو تحط لب محازي
وانا نتبوس نحزو نقويتاسي تايبها بلو الناس تحت منفس صبر منفس قد لبي كل جزء عم محرته زوكل لبي عبرتاعي وعبد خاموس عم انتي زوكل عم محرت أملاخ نادنقز لبي مالتي سلازي توانا نتبي الساعة مالتي ساعتي أخيرا سلازلا أبزي خودي متقال لي وي سامارايز كنقبرا تخينا حنت دا سامارا نمقوار تراي تهيبكمني نقويتا بحزب بلو ممرمار زبلك عن سلازلو نمرمر كابت لما عند حادث رأنايو قويتا باحي الوزت أمتو برتعينا يكونن قويتا ببرتع سريح يفلتني تتنقوا كزارب كده اللي خلو نمن يزمرت نتزارباي أرونا يكونن زمرت بزاي زارباك إلا زلو أرونا يكونن زمرت كزارب زيك الموسى يزمرت كبزح كده اللي خلو نتمخان أبراهام يزمرت كزارب دلين نجسات نيرمياس نتقول عايز مرت ببرتع قويتا يكبرني ببرتعينا ويبتناتنا نجر مالتي برتع خام من تاي جمر كاب سوبرن قد قوتن لبي حيس كاب قرمو قويتا مسفسسكا شعويو حيلينا أملاح زقلت شعوخا ودقتكا كمتا يكلني حيل أملاح عبد خامنا يزقلت دخامنا كل شيء نتأمن كل شيء بزي جزيسي نتأمن محرت أملاح ندنو كل شيء دخامنا نتأمن شعو حيلة يا عبد خام يزقلت مو تسقى ياخلك هذا ولا نبالس حيل أملاح عبد خام يزقلت مو بزون كحقو سيلو شعبان عبد خام يزقلت دغم مخانا نتأمن موقف لنا كزح لنا أنت كل ترى يكون أن محرت أملاح نحتت محرت أملاح يتيرك هذا له مو أنا اسمن كوينه من كوين كخا مسخات توكتو لك أملاح محرت أملاح كنت يرنا له نزل كل شيء عنا دنق regardless of any situation مالتي فزي والحنت قال أنا جرسي محرت أملاح كل شيء عنا دنق عين السوات نخون زي منفس زي لبزي نقويته باه بلو إمو باه زبلو نمر ملكم توقع استوى هيلنا نامو نمر مرة نزنا جرزي نستنتنو سورن قد كنتن منفس فتر اللي وأملاح صوري لبي فتر اللي تنوع منفس كخا أوشتي حدث نابلنا نبقيته نفسس قويته باركم እግዚአብሔር ይባረክ ክብርና አምላክና ይሁን ስለደቀና እግዚአብሔር ይመስገን ነው ጎይታ ይባረክ እስኪ እንወዳታ ደጊምና በጭብጨባ በእልልታ እነዚህ ጎይታ ዘና ክብሮ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና አምላክና ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ይቁርብ ደቂቃ አለና እነዚህ ምሕረት ከምት ዝተባሃለሲ ክነድንቂና በወድማ ከምዛዝሚና እግዚአብሔር ይባረክ ዳዊት ከምዝ ብሎ ጸናስ ብሎ ምንጎ መዝሙር 141 ይነብብ ነራ ዳዊት አብሉይ ኪዳን ኮይኑስ مئتان مسوعة مقراب كل شيء ناي كهنات سرح داويت جن تمردو دقربي من البات أبقى برخاي دخول تايلو مسلوك سألوتي كم مئتان يلو ملأل يأداوي دما أكد ميخاس كم مسوعة مشات يخون الكيلو ناي كهنات سرح سي وزيدوس ناتو غير وكبرنا أملاغنا يخون تزب للناس أنا دما مزمور 130 تشعتن تريق غمو كابا خمونا بيك خيدي ناب سما ينتخد كوابو اللخا ناب سيول ينتخد كون السخا ابو اللخا سخا كابا خاس كحد ما يكلني له مود عتا مزمور 230 تشعت النبي زمت مسلك للبي مرمر فتنني نمن قد يفلت نتا قناتي زلالماويت صنعت من قد دما باس مرحاني نابا يدمت እግዚአብሔር ይባረክ አጽር ጸሎት ንጸልይ ሞርጽና ነናብልና كم تستبحلنا يا እግዚአብሔር ይባረክ برتاينا اب اغر ጎይታ ይዘሎ اب ጸሎት ይዘሎ ام مملاس ይዘሎ نفس وقفنا اسكي just for a minute ጊዜ ነው ሰድ እግዚአብሔር ይባረክ ልብ ይፍለጥ ነው ይሽጥ ይፍለጥ ሃሌሉያ ناخا ده يخبر به زي بلك انتلو لو مكاب هيوتي نسخا بمنفسكا كنططو على اللو باسم يسوع كريستوس على اللو غويتا تمنزل علماوي من قدخا ابت زيابير ابوي كنو من قدخا ابت صنو ناتكا من قدي اب حساب كان ام مغرخان يتوني هاليلويا
ኩላትና እንዳጸለና ከለና ምናልባት በዛ መዓልቲ እዚኣ ናብዚ ጎይታ ክመጽእ ብንስሓ ናቡ ክመጽእ ክምለስ ብእምነት ናቡ ክመጽእ ደሊ ዝብል ሰብ ኣብ ማእኸልና እንተሎ ልቡ ንጎይታ ክህቦ ዝደሊ ዝተረፈ ዘመኑ ንጎይታ ክህቦ ዝደሊ ሰብ እንተሎ እዚ ፕሮግራም ከይኣጸና ንኣኻትኩም እድል ክህበኩም ደሊ የዳውኩም ኣሪኡን እሞ ብጸሎት ክንድግፈኩም ሎሚ ትውስኑ ሰባት ትህሉ ዶ ህይወተይ ክህቦ ደሊ ምሱ ክነብር ምሱ ክመላለስ ደሊ ዝተረፈ ዘመነይ ትብሉ ሰባት እንተለኹ ሃሌሉያ ጎይታ ይባረኽ ባር ኩላትና ኸብዘለና የንተስሙ ኣብሳእትና ኢና ዘለና ቶም ዘገልግሉ ጥራይ ይንቀሳቐሱ መዘምራንና ብዚ ክመፁ እዮም እግዚአብሔር ይባረኽ ነዚ ካብ ሰማየ ሰማያት ዝመፀ ካብ ድንግል ማርያም ዝተወልደ በምህረቱ ድማ ምስ ገዛእ እርሱ ዘተዓረቐና ደው ዘበለና ኢየሱስ ክነኽብሮ ኢና በምህረቱ ክንድነቕ ኢና እግዚአብሔር ይባረኽ እጅውን ሃሌሉያ عينت كبر خزي لبن حلقي تتقبل تحالف يوسف
زبلت الناس دنقات تنبر عينت كبرخ زينبر حدقي تتقبت حاده يوسف زبلت بخلو كتنبر فتحت من نغباها زقر بهاي وانت زوستوكا الإكسيابيه كل كبر الغار كبر 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 عبي 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 عبيها أخلاقي يلك مها 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 الناس دنقات تنبر عينت كبرخ زي لبن حدقي تتقبت حالف يوسف زبلت الناس دنقات تنبر عينت كبرخ زي لبن حدقي تتقبت حالف يوسف زبلت بخلو كتكفر كلنا وباقا زسكر مهاي وانا زي وسلوكا الإكسيابيه كله يفكر كبر 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 عبي 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 أملاقي يلك مها 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 ጨናፍረይ ተዘርጊሑ ዶባተይ ሰፊሑ ተኽሊ ወይነይ ናባይ ገስጊሱ ኳሂ ሃዲሙ ልበይ ተፈዊሱ መብፃሕካ ኾይኑ እልልታ እልልታ መብፃሕካ ኾይኑ እልልታ እልልታ በልዩ ከናብሐይ ኣብ በፃሕካኒ ሰማያዊ ምብፃሕ ዘምራኽ ብረካ የሱስ ኣመትባ ኣብ በፃሕካኒ ሰማያዊ ምብፃሕ ዘምራኽ ብረካ የሱስ ኣመትባ መርከብን ዝጅምሮ ናይ ህይወተይ ቀቢ ውራይ ምምላኽ ዳዕኻዮ ብሓቂ ብሓቂ መርከብን ዝጅምሮ ናይ ህይወተይ ቀቢ ውራይ ምምላኽ ዳዕኻዮ ብሓቂ ብሓቂ ውራይ ምምላኽ ዳዕኻዮ ውራይ ምምላኽ ዳዕኻዮ ውራይ ምምላኽ ዳዕኻዮ ውራይ ምምላኽ ዳዕኻዮ ውራይ ተደነቅቃት ነበር عينت كبرخ زي المال حدقي تتقبت حالة يوسف زبلت أنا تدنقات نبر عينت كبرخ زي المال حدقي تتقبت حالة يوسف زبلت بخلو كتكبر فترة كدنا بابا إذا سكر مخايم ونمزي وزدو خباك زابيهين هلو يخبرخا بخلو كتكبر فترة كدنا بابا إذا سكر
ግርማኻዩ ማንም ዘይወስደው ካባይ እግዚአብሔር ፍሉዩ ክብርኻ ክቡር 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 ኢኻ ዓቢ ኢኻ አምላኸይ የለን ከማኻ አምላኸይ የለን ከማኻ አምላኸይ የለን ከማኻ ክቡር 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 ኢኻ ዓቢ ኢኻ አምላኸይ የለን ከማኻ አምላኸይ የለን ከማኻ ሃሌሉያ ከም ኣምላኽና ዝበለ ማንም የለን ሃሌሉያ ኢዳውና ዘርጊህና መስጊና ክንወድእና በረከት እግዚአብሔር ክንወጽና እግዚአብሔር ይባረክ ቅዱስ አቦ ስለ ጸናሐና ጊዜ ሁሉ ስምካ ይባረክ ስለቶም ዘገልገሉና ኩላቶም ደቅና ነመስግነካሉና መመሊስካ ጸጋ ኸብዝሐሎ ጎይታ ንየማን ጸጋም ከይብሉ ንድሕሪት ከይብሉ ንኣኻና ጠመቱ ክሳዕ መወዳእታ ንኽብርኻ ክነብሩ ብጸጋ ኸደግፎም ለጸናሐና ጊዜ ሁሉ ተመስገን እግዚአብሔር አምላኽ ይባርኩም ጸጋ ይብዛሃልኩም ገጹ ይብራሃልኩም ሰላሙ ድማ ይሃብኩም ትኸድዎ ሁሉ ንሱ ይቀድመልኩም ናትኩም ዝኾነ ዘበለ ሁሉ በአምላኽ ድተሐለወ ድተባረኸ ይኹን ስምኩም በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረኽ ደጌታት ጸላእትኹም ረሱ ብርሃንኩም መመሊሱ ይድመቅ በሰላም ኪዱ